Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Perezida wa Kongo Kinshasa Félix Antoine Tshisekedi ategerejwe mu kiganiro gikakaye n'abanyamakuru ku wa gatatu w'iki cyumweru mu mujyi mukuru Kinshasa. Ibinyamakuru bya Kongo byandika ko ikiganiro gishobora kuzaremera umukuru w'igihugu bitewe n'ingingo bivuga ko zishobora kuzabazwamo. Ikinyamakuru Media Kongo cyavuze ko umutegetsi mukuru hakurya y'Ikivu azabazwa ku ngingo zitandukanye zirimo umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ihindurwa ry'itegeko nshinga ndetse n'uruhuri rw'ibihano byafatiwe Joseph Kabila Kabange uhoze ari perezida yasimbuye. Ikinyamakuru cyavuze ko izi ngingo kuzivugaho bizasaba kwigengesera gukomeye kuko ikosa rito rishobora kuzangiza ibintu byinshi. Ikibazo cy'umutekano kizaba ikigeregezo cya mbere. Abanyamakuru bategereje ibisubizo bisobanutse ku bushobozi n'ingengo y'imari bihabwa FARDC ndetse n'ukuri ku bufatanye bwa gisirikare n'ibindi bihugu ku kibazo gikomeye cy'itegeko nshinga. Kudasobanura neza bishobora kongera amakenga y'uko hashobora kubaho kurihindura ku gahato. Ikosa rito gusa nk'uko ikinyamakuru cyabyanditse ngo rishobora kongera gukurura imyigaragambyo itemewe mu murwa mukuru Kinshasa. Izina rya Joseph Kabila Kabange ntirizabura kuvugwa muri icyo kiganiro. Perezida Tshisekedi ngo azasaba gusobanura uburyo azacunga icyo kibazo atagaragara nk'utangije uguhiga bahoze mu butegetsi. Abasesenguzi bazareba ubushobozi bwe bwo kwiyerekana nk'umukuru w'igihugu uhuza abantu bose kandi ugenzura neza ibihe arenze kure amakimbirane ashingiye ku nyungu bwite. Iki kiganiro ngo gishobora kumubera icy'ubuzima cyangwa se urupfu rwa politiki. Hanyuma kandi ku cyumweru abanyamurenge batuye ahitwa Umurenge mu karere ka Bibogobogo babujijwe kujya mu materaniro yo ku cyumweru kubera inama yari iteganyijwe y'intumwa za Kinshasa. Ni intumwa zari ziyobowe na Jacques Kongoro ukuriye itsinda ry'abanyamurenge bakorana na Kinshasa, cyo kimwe na William Amuriya Kutumba ukuriye inyeshyamba za Mayimayi ziri mu zigize imitwe ya leta ya Kongo ziyise Wazalendo. Ahagana ku isaa 5 z'amanywa nibwo izo ntumwa zakusanyirije abo baturage hazwi nko kwa Mugwema. Imboni z'ikinyamakuru Bwiza muri kimwe mu majyepfo zavuze ko Kongoro yagarutse ku magambo asa n'ayakomerekeje abaturage batuye Bibogobogo. Yasubiyemo amagambo yavuzwe n'uriya mugabo ati murabizi ko ndi umujyanama wa Perezida Tshisekedi ndakeka ko kuva Kongo yabo ari bwo bwa mbere muri kano gace yageze umujyanama. Bivuze ko Perezida bakunda kandi abitayeho. Nyuma yo kuva hano nabazaniye amahoro, muzatembere mujye Ibaraka mujye Uvira n'ahandi. Uwabuzaga amahoro uyu muri kumwe Kutumba ari hano. Iyi ntumwa ya Kinshasa kandi ngo buriya abanyamurenge ko nibateyoboka leta ya Kinshasa bizarangira bishwe bose. Ati ikindi muyoboke leta n'umubyeyi kandi nimutayoboka leta muzapfa mushire muzapfa mwese. Amoko ku isi arapfa agashira mwe muri bande twirwaneho tuzayirasa kugeza bashize. Nyuma y'icyo kiganiro Kongora y'abaturage umwanya wo kubaza ibibazo ariko baraceceka ibyatumye babaza ati ko mutavuga mwaceceka ariko muravuga kandi mutavuga turakoresha inkoni. Nyuma yaho Jenerali Yakutumba ukuriye Wazalendo muri Uvira yafashe umwanya avuguruza iby'umugenzi we Kongora yaravuze. Yakutumba yarateruye ati ndahera ku ijambo Kongora yavuze ko amahoro abonetse mwajya guhaha Ibaraka na Uvira. Iki arabeshye, sinjye wafungiranye, sinjye ugomba kuba uburenganzira bwo kujya Uvira cyangwa se Ibaraka. Iyi si inama yo gufatiramo imyanzuro ikomeye nk'iyo, njye ntabwo nemeranye nawe. Uvira ni ikindi kintu rero mwitonde. Nyuma y'aho bamwe mu baturage bongeye guhabwa umwanya wo kugira icyo bavuga. Umwe muri bo yaravuze ati ntibitangaje we Kongoro wazanye na Yakutumba waradusenye, watwitse amazu yacu yose, inka zacu zose zaranyazwe ndetse n'abashumba bacu barapfuye. Byose Yakutumba niwe biri inyuma. Amahoro uvuga tuzanye ni ayahe keretse niba Yakutumba agarura inka zose yadutwaye cyangwa abashumba bose yise akaba yabagaruye. Kandi twemera ko hano mu karere ka Bibogobogo tugoswe na FARDC n'ingabo z'u Burundi kutubwira amahoro mu gihe murimo kwica abavandimwe bacu bari iminembwe ijoro n'amanywa. Ibi tubona ko ari ibinyoma. Ni inama yarangiye itagize ikigeraho ariko Kongoro yahise akomereza Ibaraka. Iriya nama yabaye mu gihe amakuru agira mu kinyamakuru Bwiza ko nyuma y'imyigaragambyo yakozwe n'abanyamurenge muri Leta z'Ubumwe za Amerika, Kenya na Canada hakizwe igitutu kuri leta ya Kinshasa. Ibi byatumye yitabaza bamwe mu banyamurenge basanzwe bakorana nayo aho yabahaye imisiyo yo kujya mu Burundi bagategura imyigaragambyo. Ku itariki ya 2 Gicurasi nibwo Kongoro, Beatrice Gisaro n'abandi bari mu mugambi wo gutegura imyigaragambyo bageze i Burundi aho bagombaga guteka impunzi muri icyo gihugu gushima ubutegetsi bwa Ndayishimiye na Kinshasa bakamagana u Rwanda. Tuributse ko akarere ka Bibogobogo kagenzurwa n'ingabo z'u Burundi FARDC na Wazalendo aho zagotewe abaturage hagati ku cyumweru kandi agana mu saa 7 n'igice za mu gitondo. Ihoro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zacengeye mu mujyi wa Rushonga muri teritwari ya Masisi zica cyangwa zikomeretsa amatungo mu gihe ryagabye ibitero muce bituwe cyane Ikarehe muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri Kivu zombi avuga ko cyumweru abasivile bibasiwe kandi inka zirenga 56 zarishwe ziratemwa cyangwa zisigwa zenda gupfa mu bitero umutwe wa M23 uvuga ko bigamije kuba ubwoba no kwangiza imibereho y'abaturage. Nyuma y'uko ku cyumweru kandi izo ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zikabye ibitero byinshi hakoreshejwe indege zitagira abapilote za CH4. Ihoro rya M23 ryatangaje ko ku isaha saa 5:53 na saa 8:40 z'amanywa uduce dutuwe cyane muri Rumbishi twibasiwe ndetse n'umujyi wa Rutare muri teritwari ya Karehe saa 7:20. Ibisasu kandi byangije imitungo y'abasivile kandi ibi ubwo mu baturage bituma bava mu byabo. Ihoro rya M23 rivuga ko ibikorwa bikomeje by'ubutegetsi bwa Kinshasa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arengeye ikiremwa muntu kandi risaba umuryango mpuzamahanga kumenya ibikomeye
ibikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'uburenganzira bwaryo bwo kwirwanaho no kurinda abaturage b'abasivile bibasirwa nkana n'ubutegetsi. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa n'undi abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe Burundi bwasubitse igikorwa cyo gukingira inka ku rwego rw'igihugu hose nyuma yo kuri bitoro mu buryo butari bwitezwe ibyagize ingaruka ku gutwara ibikoresho. Mu butumwa bwatanzwe ku bakozi b'ubuvuzi bw'amatungo, Dr Habarugira Shadrack uyobora ishami rishinzwe gukurikirana no kurwanya indwara z'amatungo yavuze ko igikorwa cyo gukingira indwara y'uruhu ifata inka cyayiteganyijwe gutangira ku wa mbere cyasubitswe. Nk'uko ubwo butumwa bubivuga, gusubika iki gikorwa byatewe n'uko minisiteri yabuze ibitoro bigatuma gutwara inkingo n'ibindi bikoresho by'ingenzi bigenewe kugera mu bice bitandukanye by'igihugu bigorana. Bamwe mu bayobozi b'Minisiteri y'Ibidukikije, Ubuhinzi n'Ubworozi bavuganye na BBC ariko ntashaye ko amazina yatangazwa, yemeje mu makuru avuga ko icyo gikorwa cyasubitswe ariko ntiyasobanuye neza urugero ikibazo cy'ibitoro kiri muri iyi minisiteri cyangwa se ingamba ziri gufatwa ngo gikemurwe. Mu minsi yashize Perezida w'Uburundi yavuze ko bino biriwe ry'ibitoro mu mujyi wa Bujumbura, avuga ko ahubwo bakwiye gushima ko bafite n'imodoka. Burundi bumaze imyaka irenga 5 bufite ikibazo gikomeye cy'ibitoro, bikaba bigira ingaruka ku gutwara abantu n'ibintu, ku bucuruzi no ku bikorwa bya leta. Nubwo abayobozi basabye imbabazi kuri izo ngorane, bavuze ko byari ibintu batashoboraga kwirinda kandi ko barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo hatagira indi mbogamizi zituma ibikorwa bidindira. Ninyabije muri Uganda abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika wanzwe ko ubutegetsi bwa Perezida Museveni bwagiye buhinduka mu bitekerezo n'imikorere mu gihe cy'imyaka irenga 40 bumaranye. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko mu myaka ya mbere Museveni yari afite ibitekerezo byegamiye ku ruhande rwa Marxisme, no kuvuga ubusosiyaliste, mu gihe ari umunyeshuri ngo yanditse ibitabo ashimangira ko urugamba rw'intwaro ari rwo nzira ikomeye yo kuzana impinduka mu gihugu ashingiye ku bitekerezo bya Frank Fanon. Nyuma y'amatora mu 1980 Museveni yavuze ko yabayemo uburiganya bituma ajya mu ishyamba atangiza intambara yatangiye mu 1981 kugeza afashe ubutegetsi muri 1986. Mu ntangiriro z'ubutegetsi bwe Museveni yashishikarizaga abaturage kuba mu buryo bworoheje no kudakoresha amafaranga menshi. Yamaganye abategetsi b'Abanyafurika babagaho mu bukire bukabije mu gihe abaturage babo bakennye. Yateje imbere ubucuruzi no kugurana ibicuruzwa cyangwa se barter trade, aho Uganda yahaga ibindi bihugu bicuruzwa igahabwa serivisi cyangwa se ibindi bintu umwanya w'amafaranga. Ibi byatumye umwe mufata nk'umuyoboke wa Marxisme, nubwo aravuga ko atigeze aba umukomunisti nyakuri, ahubwo yakoreshaga bimwe muri ibyo bitekerezo gusa. Guhera mu mpera za 90 ubukungu bwa Uganda bwarafunguwe, ibizwi nka liberalization, ibigo bya leta byinshi byegurirwa bikorera, privatization. Inzego mpuzamahanga nka IMF na World Bank zagize uruhare mu mpinduka z'ubukungu bwa Uganda. Ibi byatumye ubukungu bwa Uganda bukura ku buryo bugaragara, aho GDP yazamutse cyane kuva 1996 kugeza mu myaka yakurikiyeho. Ariko abasesenguzi batanga ibisobanuro bitandukanye ku mitekerereze ya Museveni. Bamwe bavuga ko Museveni yahinduye ibitekerezo kubera ko kuyobora igihugu bisaba guhuza inyungu nyinshi zitandukanye. Abandi bagaragaza ko na mbere yo gufata ubutegetsi yari yamaze gutekereza kuri gahunda y'ubukungu buvanga leta n'abikorera. Hari kandi babona ko impinduka ku rwego mpuzamahanga nko gucika intege ku bihugu bya komunisti n'impinduka muri leta zimwe z'abasoviyete byagize uruhare muri iyo mihindagurikire. Mabwire kandi ko leta y'Uganda yatangaje ko yataye muri Abanyarwanda bacukuraga mu karere ka Kisoro amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Itariki 3 umuvugizi wa polisi mu ntara Kigezi Mate yatangaje ko bacukuraga wolfram mu birombe byakirwa biri mu gace ka Nyarubuye. Mate yasobanuye ko inzego z'umutekano zasanze Abanyarwanda barinje muri Uganda banyuze mu nzira z'ubusamo, ibishimangira ko babaga muri iki gihugu mu buryo butemewe. Yagize ati mu ntangiriro z'umwaka abayobozi bo mu nzego z'ibanze batanze amakuru avuga ko bikekwa ko Abanyarwanda bari gucukura wolfram mu birombe byakirwa mu karere ka Kisoro. Tariki Gicurasi abashinzwe umutekano bakoze umukoro muri ibyo birombe bashingiye ku makuru bari bahawe n'abashinzwe iperereza, basanga abantu 28 bamaze gucukura ibiro 30 bya wolfram. Ati tariki Gicurasi polisi muri Kisoro yakoze umukoro ushingiye ku makuru y'iperereza, abo 28 batawe muri yombi ari Abanyarwanda. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko Abanyarwanda bazashyikirizwa ubutabera bakurikiranwe icyaha cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe no kuba mu gihugu nta ruhushya babifitiye. Naho muri Tanzania ibinyamakuru bitandukanye byagarutse ku ruzinduko rwa Perezida Kagame mu gihugu cya Tanzania, iruhande rw'ibyatangaje nk'ubuvandimwe, guturana neza n'amateka maremare y'ubucuti cyangwa se ubufatanye mu by'ubukungu, ishoramari n'umutekano. Abategetsi ku rwego rwa ba Perezida iyo bahuye mu bihe nk'ibi kenshi baganira ibirenze ibisohoka mu bitangazamakuru. Perezida Kagame yarukaga mu ruzinduko nkuru kureba mugenzi we Samia Suluhu Hassan muri Tanzania mu kwezi kwa 4 ku myaka 3 ishize. Icyo gihe mu byari biri icyo gihe impande zombi zari zikeneye kuganira ku ntambara muri Burasirazuba bwa Kongo. Ikibazo ku butegetsi bwa Perezida Jakaya Kikwete cyateje umwuka mubi hagati ya Kigali na Dodoma. Nubwo iyo ntambara muri Kongo itararangira kimwe byose Samia na Kagame bashobora ko baraganiriye, ni igihangayikije isi yose, akarere n'u Rwanda rudakora ku nyanja. Icyo ni ingaruka z'intambara ya Amerika na Israel kuri Iran. Mu byatangaje nyuma yo kubonana na Perezida Kagame, Perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje ko u Rwanda rucisha 70% y'ibyo rukura mu mahanga ku byambu biri mu nyanja ya Tanzania.
kandi ko ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwageze kuri miliyari 640 z'amashiringi ya Tanzania, ni hafi miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika mu mwaka ushize. Mu Rwanda ubu ibitoro bigeze ku giciro bitigeze bigeraho mbere, aho litiro imwe lisansi igeze hafi ku 3,000. Icyo se umwihariko w'u Rwanda, ariko niko bimeze no mu karere no muri Tanzania. Ariko mu gihe ibitoro by'u Rwanda byagera ku byabo bya Tanzania, no mihanda yabo bigacibwa n'amafaranga atandukanye n'imisoro cyangwa se andi mananiza, ibizwi nka non-tariff barriers. Icyo giciro cy'ibitoro mu Rwanda gishobora kuzamuka kurushaho. Non-tariff barriers cyangwa se NTBs ni ibiguzi bitari imisoro isanzwe bishyirwa ku bicuruzwa nk'ibijyanye n'uburenganzira cyangwa licensing, amabwiriza, ubuziranenge n'ibindi bituma kwinjiza, gusora no kugurisha ibicuruzwa mu bindi bihugu bishobora kugurana no guhenda. Ibiro bya Perezida Samia byatangaje ko na Kagame bumvikanye kongera imbaraga mu muhate wo gukuraho ingorane mu bucuruzi harimo na non-tariff barriers. Nubwo Tanzania nayo ifite ingorane zayo, u Rwanda rurangakijwe kurushaho n'ingaruka z'ihungabana ry'ubucuruzi bw'ibitoro, kandi rwafashe ingamba zirimo gushishikariza abantu kugabanya ingendo zitari ngombwa, kugenda n'imodoka rusange no kugabanya gaze abantu batekesha. Kimwe mu byafasha u Rwanda gukomeza guhangana na ziriya ngaruka harimo kwirinda ko ibitoro na gaze rugura binyura byongerwaho ikindi kiguzi, aho hari nari muri Tanzania gishobora kuba ari kimwe mu by'ingenzi byagurukije umukuru w'u Rwanda akarekeza Dar es Salaam kuganira mugenzi we Samia Suluhu Hassan. Perezida Samia yatangaje ko Tanzania izakomeza gufasha imizigo yerekeza mu Rwanda muri serivisi zihariye zo ku byambu bigendanye n'ishoramari no koroshya ubwikorezi hagati y'ibihugu byombi. Samia na Kagame baganiye kandi ku mushinga umaze igihe kirekire w'inzira gari ya moshi yo kuva Isaka, umujyi muto uri hagati ya Kahama na Shinyanga mu burengerazuba bushyirwa amajyaruguru ya Tanzania hamwe na Kigali. Muri Mutarama mu myaka 8 ishize, wari perezida wa Tanzania utakiri mu buzima John Pombe Magufuli yatangarije abanyamakuru ko muri uwo mwaka iyo nzira gari ya moshi hagati ya Isaka na Kigali itangira kubakwa. Hari mu kiganiro n'abanyamakuru amaze kuganira na Perezida Kagame wari mu ruzinduko rusa n'uri Dar es Salaam. Uwo mushinga w'inzira kilometero 50 zirimo 75 muri Tanzania n'inzira 75 ku ruhande rw'u Rwanda ntabwo uratangira kubakwa. Ba Perezida Samia na Kagame mu byatangajwe ko baganiriye birinze kuba nka 2018 nta birambuye batangaje kuri wo, gusa bombi bashobora kuba mu kuganira kwabo bishimiye umushinga w'amashanyarazi weruka kuzura ku ruzi rwa Rusumo uriho na Tanzania, u Rwanda n'u Burundi, ubutanga megawate 80 zisaranganwa hagati y'ibi bihugu. Nyuma yo kwakira umukuru w'u Rwanda kuwa mbere, biteganyijwe ko Perezida Samia Suluhu Hassan n'umuturanyi mu majyaruguru William Ruto wa Kenya ajya Dodoma mu ruzinduko rw'iminsi 2. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika bazi ko muri iki gihe inyanya zabaye igicuruzwa gihenze cyane muri Kenya ku buryo abantu benshi basanzwe batagishobora kuzigondera, zisigaye z'abakire. Ibiciro byazo byazamutse cyane bituma n'ibiryo bisanzwe bihenda cyane. Ibiciro by'inyanya byazamutse kubera impamvu zitandukanye zirimo imvura nyinshi yangije umusaruro no gutwara umusaruro bigahungabana. Ibi byatumye inyanya zibura ku isoko, bituma igiciro cyazo kizamuka cyane. Ugereranyije n'igihe cyashize, igiciro cy'inyanya cyikubye inshuro zirenze imwe, ku buryo nk'utudabo tw'inyanya twaguraga amafaranga make utugurwa amafaranga menshi cyane. Ibi byagize ingaruka ku miryango, cyane cyane ifite amikoro make yuko badashobora guteka nk'uko bari basanzwe babikora. Ubu inyanya rumwe ruri kugura amashiringi 25 ku masoko atandukanye mu mujyi wa Nairobi. Abacuruzi, restaurant n'abacuruzi ibiryo byo ku mihanda nabo byabagizeho ingaruka kuko bagomba kuzamura ibiciro by'ibiryo cyangwa se bagabanya inyanya ku mafunguro yabo. Abahanga mu bukungu bagaragaza ko kuzamuka kw'ibiciro by'inyanya ari igice cy'ikibazo rusange kizamuka ry'ibiciro by'ibiribwa muri Kenya giterwa n'ihindagurika ry'ikirere n'ibibazo byo gutwara umusaruro. Hari icyizere ko ibiciro bishobora kugabanuka mu gihe umusaruro muke uzaba ugeze ku masoko, ariko niba nta ngamba zihamye zafashwe nko guteza imbere ubuhinzi bwo mu mazu yabugenewe no kunoza uburyo bwo kubika no gutwara umusaruro, ibibazo bishobora gukomeza kugaruka buri gihe. Muri make inyanya zari zisanzwe ari ikiribwa cyoroheje, ubu zabaye nk'ikiribwa cy'abifite gusa, bigaragaza ko ibibazo by'ikirere n'ubwikorezi bigira ingaruka ku mibereho y'abaturage. Muri Afurika, Perezida wa Taiwan Lai Ching-te yageze muri Eswatini nyuma y'iminsi leta yoboye ivuze ko urugendo rwe rwahagaritswe kubera uko Ubushinwa bwokeje igitutu ibigo byo muri Afurika ngo byime inzira indege ntinyure hejuru y'ikirere cyabyo. Yavuze ko uruzinduko rwe muri Eswatini, igihugu rukomeye cya Afurika gifitanye umubano wa diplomasi na Taiwan, rwabaye nyuma y'iminsi y'imyiteguro yitondewe yakozwe n'amatsinda ashinzwe diplomasi n'umutekano w'igihugu, ariko ntiyatangaje ibisobanuro birambuye ku buryo yagezeyo. Ubushinwa bwasobanura uruzinduko nk'ikinamico yo kwinjira mu gihugu mu buryo bwo kwihishahisha. Ubushinwa bufata Taiwan nk'igice cy'ubutaka bwacyo kidafite uburenganzira bwo kugirana umubano n'ibindi bihugu nk'igihugu cyigenga. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi wa Amerika yavuze ko urugendo rwaraye rusanzwe kandi rutagombye gushyirwa muri politike. Amafoto yagaragaje Lai yakiriwe Minisitiri w'Intebe wa Eswatini Russell Dlamini ubwo yanyuraga imbere y'ingabo zari zihagaze kumuha icyubahiro. Intumwa za Taiwan ziri kumwe nawe zirimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Lin Chirung hamwe n'umujyanama w'inama y'umutekano w'igihugu Alex Wang, nk'uko byatangajwe no bya Perezida wa Taiwan. Mu makuru mpuzamahanga mbwira ko Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko Amerika izafasha mu kuyobora amato yeze mu bunigo bwa Hormuz akava guhera kuri uyu wa mbere. Perezida Trump yatangaje ko umwumvaga ati ku neza Iran uburasirazuba bwo hagati na Leta Zunze za Amerika twabwiye ibihugu ko tuzayobora amato yabyo mu mutekano akava mu nzira zo mu mazi zabujijwe kugira ngo ashobore gukomeza mu bwisanzure kandi mu buryo ashoboye imirimo yayo. Ntiyasobanuye ibyo bihugu byari byo. Trump yavuze ko kwivanga uko ariko kose muri icyo gikorwa cya gisirikare yise Project Freedom cyangwa se umushinga
n'ubwisanzure ugenekeje mu kinyarwanda kugomba guhashywa n'imbaraga. Iran yagabanyije cyane ingendo z'amato anyura muri iyo nzira yo mu mazi y'ingenzi cyane kuva intambara na Amerika itangiye muri Gashyantare uyu mwaka. Amerika niyo yakumiriye amato mu mazi ku byamu bya Iran. Depite ukomeye w'Inteko Ishinga Amategeko ya Iran wahoze ari umukuru w'umutwe wihariye wo mu ngabo za Iran witwa Islamic Revolution Guard Corps yanditse ku nkoranyambaga ko ukwivanga uko ariko kose kwa Amerika kuzafatwa ko ari ihonyorwa ry'agahenge. Mu butumwa we Trump yanavuze ko abahagarariye Amerika barimo kugirana ibiganiro byiza cyane na Iran kandi ko ibyo biganiro bishobora kugeza ku kintu cyiza cyane kuri bose. Trump yongeye ko icyo gikorwa kizaba ari ikimenyetso cy'ubumuntu gikozwe mu izina rya Amerika, Iran n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, ariko ntiyabirondora. Nta yandi makuru yatanze ukuntu ubufatanye na Iran buzakorwa. Rumwe mu nzego nkuru z'imirwano y'ingabo za Amerika, US Central Command, rwavuze ko abasirikare 15 amato y'intambara ashwanyaguza ibisasu bya misile hamwe n'indege zirenga 100 ari byo bizakoreshwa muri Project Freedom. Mu cyumweru gishize, Arsenio Dominguez, umukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ubwikorezi bwo mu mazi magari, yavuze ko amato 2,000 n'abagenzi 20 baheze mu muhora wa Hormuz. Igisirikare cya Iran cyavuze ko kizatera ingabo za Amerika nizinjira mu muhora wa Hormuz nyuma y'uko Trump yatangaje igikorwa cyo kubura no guherekeza amato yaheze muri uyu muhora. Itangazo ry'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Iran rivuga ko izagaba ibitero ku ngabo zose z'amahanga zagerageza kwegera cyangwa se kwinjira mu muhora, cyane cyane ingabo za Amerika zabateye. Major General Ali Abdulahi avuga ko Iran yavuze inshuro nyinshi ko iyo nzira igenzurwa n'ingabo za Iran kandi ko kunyuramo bigomba guhuzwa nayo ibigizemo uruhare uko ibintu bimeze kose. Iri tangazo ryakwirakwijwe na radiyo ya leta ya Iran IRIB. Hanyuma tubabwira ko igisirikare cya Amerika kivuga ko ibisasu bya misile biyoborwa indege zirenga 100 ku butaka no mu nyanja, indege cyangwa se amato bitagira abapilote hamwe n'abasirikare 15 bazaba muri iyo operasiyo yiswe Project Freedom. Ubuyobozi bw'ingabo za Amerika buvuga ko butangira iki gikorwa kuri uyu wa mbere hagamijwe kugarura ubwisanzure bw'urujya n'uruza rw'amato y'imizigo mu muhora wa Hormuz nk'uko itangazo yashyizwe ahagaragara ku cyumweru bitangaza.